ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуме ки ин лаҳза навори мара ҳамроҳи банда раҳимҷон ва инчунин бародари азизмон акай абдулло бобиев тамошо кардесем. Айни ҳол мо ҳузур дорем дар хади шаҳри Москва оиди воқеаи Қобилҷон, додари азиз мо ки ҷону ҷигари ҳамаи миллати тоҷик буд ва ҳама барои ин додарча ашки чашм резон. Имрӯз ҳам хостем ки роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ ҳамроҳи акай Абдуллоҷон суҳбат кунем. Ҳарчанд ки мо ҷону ҷигара баргардонда наметавонем, ки ба хотири тасаллии модари азизаш, ба хотири тасаллии наздикони анами Қобилҷон. Як бор дигар ассалому алайкум акай Абдуллоҷон. салому алайкум мардуми шарафманди Тоҷикистон. ҳамдардии худамонро қатъи раҳимҷон ба модари азизе ки дилҳои садҳо нафар, ҳазорҳо нафарро реш гардондан, ҳамдардимонро баён мекунем ва бигузор ки сабри ҷамил ба наздиконаш диҳад ва додари азизе ки ба ҳамагон маълум аст бо ризогии худованд, худо хоста бошад ҷаннатулфирдавс насибаш мегардад ва хостем ки як-ду суҳбати дар ин маврид дошта бошем. Саломат бошед акай Абдуллоҷон. Оиди воқеае ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бениҳоят сару садоҳои на ин ки миллати тоҷик, балки Доғистон, Чеченец, Ӯзбекистон, Қазоқ тамоми ҳамин кураи замина ба ларза овард ки воқеан ҳам боиси нигаронии тамоми мардум аст. Акай Абдуллоҷон, оиде ки кори анамо нафаре ки Қобилҷона киштагиай, шумо дидед ки ба ҳамин бозиҳои махсуси интернетӣ алоқа дорад. Оиди ҳамин чӣ гуфтани сарчашмаш аз куҷо бошад? Медонем барои чӣ? барое ки садҳо ҳазорҳо дила ларзад овард, барое ки ҳар яке мо шумо тамошобино, ҳар яке мо шумо фарзанд дорем. ба ин хотир баъзан ҳолат мо кореро мекунем, анҷом медиҳем, мехоҳем ки хубӣ бикунем, лекин хубии мо ба чӣ мубаддал мегардад? Ба зарар. ба чӣ хотир? Мо шумо медонем ки ҳамун саҳнаро дидем. вақте ки ҳамун қотил омадестай, дасташда корча, ин дасташда перчатки кашидагӣ, ҳамин гуна бозиҳои замонавӣ ҳастанд. ба ҳамаи мо шумо маълум аст. ҳамин мехоҳем ки компютер харем ба фарзандакмон, лекин аҳамият наметиҳем ки ӯ чӣ кор мекунад. ба ғайр аз дарсоро тайёр кардестай, шояд ба ҳамхел бозиҳо даст мезанад. ё ки телефон мегирем, метиҳем ҳамин хастай, ҳамин бозиҳоро мекунад. дар ҳамин шуурнокии ҳамин фарзанд, ҳамин насли наврас ҷавонон омада рафта омада ба ана ҳамин корҳо мерасонад. ба ин хотир ҳар яки мо шумо бояд як коре ки мехоҳем ки анҷом бидиҳем хуб бошад, аз паси ӯ бояд назорат бикунем. яъне ки мо шумо фарзанд дорем, ҷиянак дорем. имрӯз бовар мекунем, ма баъзе аз ҷавононро медонам ки ҳамин бозиҳоро мекунанд, хурдан ғизонокишона намедонанд. ҳамин хел бозӣ кардестай, фақат ин хурдестай. ба чӣ хотир? ин ҳамин бозиҳои замонавие ки оварда ба ан ҳамин рӯзҳо мерасонанд, аз ҳамун бигем наркотикдан бадтар аст. рости гап раҳимҷон. ман вақте ки ҳамин саҳнаро дидум, бениҳоят фикр кардум ки як кино дидистам. лекин дар асл ин воқеаи аслӣ буд ки қотил мебиёяд. ина шумо агар дидагӣ бошед, баъзан ҳолат корд мегирад, баъзан ҳолат кор ки намешавад, дар ҳамин бозиҳо мегира, гранатаро мегира мепартояд. дар ҳамин мебинӣ ки граната нашид, бо автомата мегира, парондан мегира. яъне ки зарар ба анаму шӯрнокӣ ки мекунад, фарзанди ҳар яки мо шумо мекунад. сабаби асосиш ман фикр мекунам анамия раҳимҷон. бале акай Абдуллоҷон, беҳтарин чизе қайд карден. имрӯз ҳам додари моро ба хок супоридан, ҷону ҷигари моро супоридан. аҳсан ба миллати тоҷик ки ҳама хест оиди анами кор хестан, гап задан, ҳамдардӣ кардан, дар бари модар будан. акай Абдуллоҷон, то ҷое ки мо медонем, дар шабакаи иҷтимоӣ навор кардем ки адресҳои ҳамин модарро гап занед, мо бирем ҳамроҳи бародаромон ки бародаро рафтанд. бале тоҷико ҳатто дигар миллатҳо рафтан, ҳам пул додан, ҳам тасаллӣ кардан, дар бараш будан. воқеан ба худо қасам мардои тоҷик ҳам пуранд ки пушти экранаи хизмати хуб мекунанд, хизмати арзанда мекунанд, лек баъзе нафар ба ном блогер намедонанд, намефаҳманд. мисол баъд дар шабакаҳои мисол иҷтимоӣ шумо хел кунед. бародарҷони азиз, ман фикр мекунам акай Абдуллоҷон дар ҳолати ғазабонӣ, дар ҳолати мисол психикаи одам дигар шидан гапҳои зиёдӣ ҳам дар кор нест. иншаллоҳ ҷа ҳукуматдория, давлатдория, то ҷое ки мо медонем, аз вазири вазорати корҳои дохилӣ сар кардагӣ то посолство ва сафорати Тоҷикистон, ҳама дар бари модар рост буданд. ин кора просто так дидагӣ нестан ака. ва иншаллоҳ дидесанд, ман боварии комил дорам ки имрӯз ин кор ин хел намемонад. як коре ки мешава, иншаллоҳ ки ҳамаш тибқи қонунгузории давлат мешавад. яъне ки кадом давлате ки мисол ҳамун воқеа шудагиай, тибқи қонунгузории ҳамун давлат ҳамонро дида мебарояд. хайҳо хоҳишҳо ҳаст. масалан баъзеҳо мо дидам, рости гап баромадан гуфтан, шумо блогерҳо, ман худам блогер намегирам, пеш аз ҳама хай акам блогер мегӯяд, чӣ бугем мегӯяд. мерен мисоли гап як чиза дида, бори як нафара дар ҳама бор накунед бародарон.
این فتنه میشود. به چه خاطر؟ به خاطری که دل من نمیسوزه، دلی برادر نمیسوزه. هر یک نفر که فرزند داره دلی او ریش دیگه. همین میدونی شما نو که بعضن حالات دست آدم نمیرسه. هر یک چیزی که میره از جانب خداوند در حال که این واقع شد سو دست نرسید بعد نمیشه که انا بلاگرها شما گذاشتین چرا گام نمیزنید، چرا چخیل نمیکنین. هر یک چیز باشه ما غایبانه دعا کردیم در حقش. هر چیزی که ما دربار رحیم جان هجای هر دو بودیم بعضن حالات علاقه در اومدن نزدیکانشون هم خیلی بد رحیم جان کی اینا خاله بچه‌شون نه همین برادرمون علاقه در اومدن همراه ما رحیم جان قتی. لیکن خیسته و سراز در حال گفتن ای شما بلاگرها گذاشتین شما برای چی نکنین این فتنه‌هاتون نکنین برادران. من خواهش میکنم من به عزت نفس هیچ کنه نمیرسم. همه گپ زده است، همه با قدرت توانایی گپ زده است. بله آخه است. بله اکا همو اوید مادر همه در شبکه‌های اجتماعی میدونه که مادر در مؤسسه و حیثی فراش کار میکنن برای رزق روزیش بردن تا جایی که همه واقعا شدن همه کودک قابلدان جان چندین همه فرزندای تاجیک هم نیز نجات داده در حالتی در همونجا رفته. اگر همه قابل جان نمیگرفته کو اگر سیمخونه میدر اومده همه بچهای تاجیک همه فرزندای تاجیک این استرانس همه از دیگر دولت ها بوده. شاید که اونجا میدر اومد این خونخوار ممکن که با جان چند کس دیگر به قتل میرسون. اینا در اونجا گپ زدگی. بعد دیگه چیزش که برادر جان عزیز ایجا تاجیکو در برش بودن دستگیری کردن رایی کردن هزار رحمت کلان دیگر ملت ها هم اومدن به مادر پول دادن. بعضی نوارای دیدیم که مادرای هستن گریان و نالان همدردی بیان کردن. برادر جان عزیز ان شاء الله که ما هر چیزی که دستمون بیا از اول تا آخر هستیم میکنیم. نه که برای مادر بغیر مادر هست مادرایی که همه خیلی درد علم و همه خیلی عذاب داره. کوشش کنیم که پیش از وقوع حادثه هم خیلی دستگیری و هم خیلی کارا را کنیم با خوبتر و بهتر میشه. که بلا جان فکر میکنم که از همه بهترین حاضر برای این مادر دعا کردن ای که خداوند صبرش تیا. بله من در آخر گفتنی هستم که فرزند نهال عمر انسان باشه. بله نیروی دل و حلاوت جان باشه. مادر چو درختی است که در باغ حیات بگذار که میوه‌اش فراوان باشه. بگذار دعا میکنیم که دیگه هیچ یک اشک مادر نبینیم، دیگه هیچ یک داغ فرزند نبینیم. همیشه دعا میکنیم که سربلند باشیم، هر کجای باشیم خداوند مهربان نگهبانمون باشه. هر مراد و مقصد هایی که داریم خداوند برآورده و خیر بگردونه. و هر که خیلی غمگین شدیم در آخر خیر از همه اون نفرهایی که مثلا بدن درباره همین مادر و درباره در حق همین دادرمون دعا کردن خداوند شما را هم جزای خیر بده. شما را در خدا میسپاریم. بنده عبدالله بابیوف بود و رحیم جان قطعی خواستیم که همین روز یک دست سخنه گپ زنیم بهر همین دادر و بهر همین مادری عزیز. سلامت باشین برادر جان عزیز. آخران همین جان دادرچه‌ای که با تنگی و محبت سخنی که داده میگه کو در شبکه اجتماعی موندگی باور که دل همه را ریش کرد. با همین خاطر مادر جان خداوند صبر جمیل تونتیا ان شاء الله که باوری کامل دارم که خدا کنه دیگر یگان مادر تاجیک خیلی درد ای خیلی حادثه را نبینه. سلامت باشین. یکی از جانب ما یگان گپ پس بلند رفته باشه عذر میخوایم. خداوند نگهبانتون باشه. هر کجای باشین تاسیات خانواده باشین.